Maitei mitanguera, ko ara peñamba apota ñande kuatiañi en guaranime. Ñaime hina papotei kuatiaro huepe. Ha amoñe eta PM, como ñeera oweruba ñanerembiapo. Ha iba ñandeve koisha. Yo que cuera akahata. Oikomi cocinar de pupe. Heta yo que cuera oñondive. Opavade mishimimihi kwai. Hete apua I resa uyu. Ko amita akointe iñakahata. Haikuera monotin seterei. Hapetei jevu. Ojepoipai te huiti monotime. Oimo awi hete monotita ha. Mo pico upeixata. Oiko oikora monwarahi kwai. Saujupai te jeuma. Ojeipai tema imonotingwe. Mitanguera iñakahata jeuma hina pe cocina. Tuisha huellave. Ojendusa pua kuñakarai tembi'u apoja. Ouhatavai cociname. Oikua hag̃ua mávapa upe tyapovai ojapóva. Vaikuépe joyke'ykuéra oheka okañy hag̃ua. Ojuhu hikuái peteĩ yvykua hũ. Ha upépe ojepoipaite ojoapykuéri. Oñandu hakueterei ha upépe. Ha opo osehag̃ua okágotuo. Oñemboty hesekuéra yvykua. Iñakurũchĩgui osapukaipa hikuái. Nimbóra'e ojepoi olla akúpe. Ha kuñakarai oipe'áramo g̃uarã ojatápa ojuhu monotimbaite maumimita. Ha péicha oñepyrũva'ekue oiko pe mba'ehetéva hérava pororo. A continuación realizo la traducción en castellano entonces para que podamos comprender mejor el texto, ¿sí? Trata de unos hermanos muy inquietos que vivían en la cocina. Y justamente estos hermanitos tenían el objetivo de convertir su piel amarilla en blanca. Entonces, lo que hicieron fue entonces echarse harina de maíz creyendo de que la piel se iba a volver blanca. Entonces, con ciertos movimientos, con ciertos juegos que ellos van realizando, se dan cuenta de que obviamente sale esa harina de maíz de la piel. Entonces, la piel vuelve a la normalidad, o sea, amarillenta. Bien, entonces, como la señora que prepara la comida estaba por los alrededores, escucha el sonido en la cocina y va y revisa. Entonces, estos niños apresuradamente se meten en un hoyo negro, lo que ellos creyeron un hoyo negro. Sin embargo, era la olla. En una olla gigantesca se metieron. Bueno, entonces la señora se va y tapa la olla, prepara la comida y se calienta. Y sienten algo caliente. Entonces se quedaron allí. Se convirtieron en semilla de pororó. Entonces, cuando la señora destapó la olla, entonces encontró rosetas de maíz. Entonces, es más o menos para explicar el origen de la semilla del pororó. Entonces, la historia se basa en eso. Y en base a esto vamos a trabajar entonces los ejercitarios del libro. Ipora upéicharõ ñamoñe'ẽjey komoñe'ẽrã ikatu hag̃uáicha ñaikumby tembiapokuéra. Ambue tembiapo peteĩháme he'i. Ñahendu peteĩ ñande rapicha omoñe'ẽrã joyke'ykuéra akãháta.
Haku ape ñande ñamoñe'ẽta. Tembiapo mokõihápe katu he'i ñandéve. Mba'eichagua tekovépa umi ojekuaáva moñe'ẽrãme. Ahai añetéramo. Haje japúramo. Ahai mba'érepa japo. Ha aguereko. Joyke ykuéra ha'ehína mitã saraki. Saraki jaikuaa ha'eha ñe'ẽ he'ise jojáva ndive akahatã ndive. He'ise upéicharõ sinónimo de akahatã. Ñe'ẽ he'ise jojáva. Upéicharõ ñamoĩta añete. Ambue he'i pe kuñakarai moñe'ẽrãmegua omba'apo kokuépe. Ha jahecha kuñakarai omba'apoha kosináme. Upéicharõ ñamoĩta je. Ko'ápe ñamoĩta je. Ha jahaíta mba'érepa ijapu. Ñamoĩta omba'apo kosináme. Omba'apo kosináme. Ambue he'i umi mitã ovy'aiterei sa'yjuhaguére hete. Ha jaikuaa umi mitã oipota ha hete morotĩ. Upéicharõ japu. Ha ñamoĩta upéicharõ nahániri. Nahániri ha'ekuéra morotĩse. Ambue ñe'ẽ joaju he'i upéicharõ pe kuñakarai ha'ehína tembi'u apoha. Ha chemandu'a moñe'ẽrãme he'i ha upeichaite. Upéicharõ ñamoĩta añete. Ambue he'i mitãnguéra oipota hete morotĩmba. Ha ñane mandu'a ajépa umi mitã oipota hete morotĩmba. Upéicharõ añete amoĩ ko'ápe. Upérire he'i mitãnguéra akahatã ndojapóivoi ayvúmove he'i. Ha ñane mandu'a mitãnguéra mba'e tyapu vaípa ojapo kosináme. Upéicharõ ñamoĩta je japuhína péva. Ñamoĩ kosináme ojapo hikuái tyapu vai. Néi, ambue ñe'ẽ joaju he'i umi mitã rehe oje'e iñañaiterei ha oñondive. Ha ñane mandu'a moñe'ẽrãme he'i ha'ekuéra oikómi oñondive. He'ise upéa japu. Amoĩta ko'ápe je. Nahániri. Ha'ekuéra oikómi oñondive. Oikómi oñondive. Ha péicha ñambopaha ñane rembiapo. Ambue tembiapópe
Heñandebe. Yaipora bope teimba oheshauka ponaveva mba'eicha guatekovépa moñe'ẽramegua oĩva ha jahai mba'érepa. Esto significa que tengo que escribir la característica de cada personaje y tratar de justificar por qué razón elijo esa característica. Hako apeje iñandebe. Mitanguera aubu akahata monotinseba sauyu hañamoita akahata hamonotinseba upebawi oñeñe'ẽ ha ambue ñe'ẽjoajúhe'i kuñakarai katupyry mba'apokatúva oñeha'ãva ipochýva ha ñamoĩta katupyry ñanemandu'a moñe'ẽrãme he'i ko kuñakarai ikatupyry tembi'u apópe. Upéicharõ umícha jahaíta. Tembiapo irundýpe he'i ñandéve ahai che remimo'ã umi mba'e ko'ápe he'íva rehe. Significa entonces escribo mi opinión acerca de estas frases. Ha he'i ñandéve umi mitã ipire sa'yju ha ha'ekuéra monotiseterei ha ko'ápe ñamoĩ jajoguerohoryva'erã ñandeháicha. Moñe'ẽrãme he'i ñandéve amitã monotiseterei upéicharõ oĩ vai umíva mba'ére jajoguerohoryva'erã ñandeháicha ñandejára ñandejapoháicha. Ambue he'i mba'épa ha'e umi tapicha ndohaihúiva ipire sa'yju térã ndojehaihúiva ha umi tapicha hérahína racista mba'ére ndohaihúi hapichapire ha ndojehayhúi avei. Ambue he'i umi mitã ojepoi yvykua hũ oikuaa'ỹvape ha upépe ojuhu mba'e oha'ãro'ỹva ndereimérõ peteĩ apañu'ãmímepa rejapóne avei péicha reikéne reikuaa'ỹhápe he'i ñandéve. Voy a traducir. Significa, ustedes van a meterse también en algún problema, en alguna situación que no conocen cuál sería la consecuencia. Ha péicha ñambohovái, péicha jahaíta, nahániri ajépa, nahánire ndaikeichéne amoiche. Upéicharõ jaha ambue tembiapópe. Mitanguéra ojapo sarambi cocináme. Ndépa mba'éicha reñeñandúne peteĩ tapicha omosarambíramo ne mba'e térã nerembiapo. Ha mba'éichapa ñañeñandúta. Che chepochyretereíne. Ha mba'éichapa nde reñeñandúta. Cherõguarã avei. Ha péicha ñambopaha ko tembiapo irundyha. Ambue tembiapo pohápe he'i ñandéve amo ñe'ẽ ko tembiapo ajapova'ekue ipahaitépe ha ahendu avei che irũme. Entonces, en este ejercicio lo que me trae es algunas normas de convivencia que tengo que tener en cuenta. Ha ñanemandu'a ani ñañemohory ñande rapicháre he'ivaíramo hembiapo avei ñakirirĩke ñahendúke avei jahechaukáke jaguerohoryke ñande rapicha rembiapo iporã avei jajesareko he'ívare ñandéve mbo'ehára ñande sy ñande túva ha ñande rogayguakuérare avei. Upéicharõ iporãta ñane rembiapo, iporãta ñane rekove. Upéicharõ ñambópa ha ñane rembiapo ko árapegua jajohecháta mitanguéra.